Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kehenyo Trap Integrated Territorial Organization mentakas ngi kekat kendai terik unai wing arajar arpusau kalalit ban IT di kejing toa ke Joint Secretary jong ke District Council Affairs ke Sorkar Jela ke kong IT Nolin L Maulong ban panjing pensyah ke bede kejing mang pisa nege bentagi rural local bodies ya ke balamang arpuhunyo klor tengka ke Ministry of Panchayati Raj ke Sorkar Pedeng. Haba keren cikilat patai kubor, Presiden jong kehitu ba don bok dekhar uloong. Bagani ke rural local bodies sepok ke jela Kerala ke donnya kikat South ligi district panchayat ke basya kini ke jela Meghalaya kaya rengkat dor bat ke eleka. Kat bagi hispa sanpo art ligi blok panchayat pan. Kia rengkat bat ke dor bar hima, bat ki kendai spa asau puwe teliki gram panchayat pan. Kia rengkat bat ki dor bar snong hapok kini ke jela. Uloong bagani kepisah ke balamang na ke Sorkar Pedeng kadai ke balawan baik hapok ke District Council Henry Hadu benta yang kini kepisah ke balamang na ke benta ki rural local bodies empat don berpensyai satya manu badai hok pan yo bat kumno la pentrai kam yaka. Syusuk ba don bak uloong mana kaliang ke Joint Secretary ke klen la satya ban ajing pensyai sa ke seng ha ke bede bat kini ke benta bat ong bakan sakhot banyakren bat ke bedan benta ha kini ke kam. Uloong bakabi isyap tieng kalong ba kan sami biang sakawai pat kasangsan pertai na po ke District Council kumbara jiateng house nem arajar khat pra kabladon ketiban pendon kambak laya kepisa jong upat ba. Uloong balada nakaliang ke District Council Affairs kamla ban pensyai halor kani kaseng kan sapano de jing tho sa Sorkar Pedeng ban panjing pensyai halor kani kepisa kabalamang na kabenta ki rural local bodies namar yang kani kapisa amsyam lamang satya na kabenta ki MDC jong ki District Council bakin ba maki. Ni nakaliang jong ka HIT ko sangkene. Ilawan ni kendo ye Joint Secretary jong ka District Council Affairs. Tentang singkat naik na kadwe arajar sau halor ban panjing pensyai ya kani ke gran jong ka rural local bodies kumba pilai ihi dan ba kilat patai kobor ba ka Sorkar Pedeng kala ai kani ka 15 habaya dai ba kani ka 15 Finance Commission gran ya ki local bodies ka bapau hi ars pa andriu klor ya ke Kerala kaba ki khatsau peliki district panchayat kispa sanpukar blok panchayat pat kendai spa saupuwei ki gram panchayat sapok ka jela jong ka Kerala habi dai bat ka jela jong ka jela jong ka jungi kata ka Meghalaya lakmang kumba arpnyo klor ya kani ka arpnyo klor dan ye perkat bah pa kani ka rural local bodies kalong eligible mo ka kum syatei sapok Kerala kadon ya ka district panchayat kabomud sangi kay rengkat dor bat kini kay rengkat bat ki elaka kani ke sispa sanpuar blok panchayat ka bi rengkat bat ka dor bar right bat ka dor bar ma kani ke khandai spa sapuai gram panchayat bat ka bi rengkat bat kini ki dor bar sno pok ke jela ko sangi ta halor kani nomor ba kawan baik hangtai hapo district council ya kani ka rural local bodies gran hadu menta mempercayai mano badi hok banyo bat kumno la implement halor kata ngiwan ni kendo badi Joint Secretary ban panjing sai halor kani ka gran jongka DCA halor kani ka gran rural local bodies ta habami kran ni kendo bat ni la kan sai ba madam pensai ngi mano kita ki rural local bodies namar bakat kum ke jungtip juni kita ki dorbar right ki dorbar ilaka bab kita ki dorbar sno tanda kalian ke jong yang ba kile bikat kum ketu ka portal ka ki ka le ke portal ban kalian ka ba nongkum ka nereka ki maki ki long tang kum kita ki ne bala besar te ye kan ni ke gran ru la memang na ketu ka Ministry of Panchayati Raj te ye la keren ka besai te ina kalian sui imla ban panchayatan ti yang ba in khot ban ye keren ye kan ni bat indala yo jing sai te insa panjung besai beli na kalian jong seng pengihaban wan bat ban pensai namar ba ngindala pule bahakat kum gotu ka close life san life ndri life nyo ba ong ba kimsha re ye kim ka close life san life ndri life nyo kalong persai ya kriti dustor ka para pengkai ba ka ba pengkai ru ya kalong hok pangbriu man briu kat kum gotu ka ek jong ka hima bat jong ka ilaka te
habangi i kat kum tu ko ek ba maki kenum la ban keli dan ni ban pertau ya kadus konsil yang iwan cakmat ke ban keli ha ka gran yang ka rural local bodies balai ba ni wan ban keli ru ba ngi tieng yo kami biang secisian kum ba la jer teng haus nam arajar kata kami kawai ka seng san pertai na po dis konsil ka ba misio se ka panne ki kami uno nit dan re hat ko par nilai isai ba kumno ka gran ki pen kata ka skim ka jong ki pada ka be ban hok yo hok kam yo ta halor kan ni lada kemla ban pensyai tingi yang ban sing ya ban thor sika ministry persu governor kumju lada kami sai lada kami sisa ya ka dorbar right ya ka dorbar snong lada ki dorbar leka ta ka bahaban stop sha lada nama dia kan ni klam ong klemang na banta kata ka skim ya ki MDC nama ro tip sai lada ki ong ka MDC skim nama kala long ka politics lada ka ong ka kata ka politics ni MDC un ai tang ki ai tang u unum ai banta ya barok tenre lada ngia pek dapat kum kata ka kadai hok kata ka rural local bodies kadai bi ban yo ya kita ki nong punya snong bat kide ban sam maki hi ban pek maki hi ban ajimut udai maki dan ka lem ka jongi mila ai ka kopi sa governor to chief minister so minister jong ka district council affair siki rang ba snong na ki sar kapsar president secretary bat siki advisor jong ki president secretary jong ka assistant ki bam dan sanat no bat ngibu ni dan ruka kabapela ni semua pela ba balai menakani dang ai kata ka office ya kita ki CM tong FPS awat ni stunat ba ki yo namar ba ki ki try yang ki dan hok mo dan rei mas dep yo ya ka office mentapat kami kan ka kata ke grand tong rural la menjurno ya kan ka grand tong rural local bodies ka bu kadak jingkeli yang ni la terus nem kam release dan rei minta dang show release hadian ba yo ya kata office ta kamu kadang ka kita tak jingkli ba sonna ha ka kenam ni ta daw di kwa di pan jing sai ka hok hi jong ka dorbar right dorbar snong ba ka dorbar himahi ki dei maki ki trai ki dei hok maki banja nakalian ba jongi hinjai budien hadu ba ngin ya sai ya kan ka kat ya kan ka arpinyo la keluar la mang ya ka kasih jantia pat lada kadai ka MDC scheme nyimpen sangat nginum tho akhir ka ministry henry hang tho kla tho bi ka grant for rural local bodies what the medam mentang nga habang akling ang pitip ke kita ki rural local bodies yung ba kadai ka dorbar right ka dorbar snong ba ka dorbar ilaka ta haba kumta ta ki ya sai te mentaban yung pat ya ka siya ka scheme pat ka badai hok jong ki snong gi thau gini te ban pendon kam pat ka MDC scheme ban ya sam kam ki tambahan ka kadai hi jong pa ai de bel yo jong pa ba aku kadai ka MDC scheme hai ti kan ya MDC scheme kamdan em ka khami ra ka kisuang be ya ka rural local bodies te imat hang ni daka no min habai api ya ta ka jubab na po DCA bat na discouncil ling ba ka DCA kumno kin jubab ro kan ni kanang hang ta ya ba menta yedam kampat sai ba kumno ki pha stay na marnang ni kisuang be kisu le ling ba ka internet dana ka e-portal pada ki kim sai ba mano kita ki balong sisa kita ki rural local bodies bas ko wi rukumbang ang ipi balay bang ni haban wan ban kren na mangi na marba kar kum ta ko class life san life dream life nyo kini ki dorbar snong la next ini kinum la reban ya pen ibor bat ka diskot la da pipet community nganganum ong kan dei ka direct funding la ban jin ka dei sya kata ka ru ka direct funding ka kanya gu ki dorbar snong le kanya gu ka habaki dan lada mentane ngi pidang ya kan ka rural local bodies ngran hadu mentah hang no ki regional council mentan da pipek kum ka mairang mentah la jo la ka jong ka district mo muspini nuksa ta hang no ka regional council hang to li ke bala dei hok ban yo ta mentah andre ya ka rural local bodies ka la di ba ka gran ko ta lada da kumni be la ngim ya sai ni ta kumut ka don ka jingma gen ba ka panchayat tira kala ban haba phila pidang ya ka pisa in one hand in one hand ka don ka section ni de ban ya sha ni de ban pandai hai kan la deng issue ya kamen betang ka ba ai ka sentra yo ka dei pat ka bi la ni ka trap ka bisar kai ba execute